Ljudi, danas ćemo slučajno stisno igrat ćemo Pack Opener. Ako sam slučajno stisnio nešto, treba izaći, tako. Igrat ćemo Pack Opener. Čekam to se čita. Ja sam to igrao još prije, još nisam svima, imam ovo to igrače. Ću mi otvoriti jedan pack i zlatan igrač. Joyce, Jeus. Ovo mile förstegen. Šteta, dobar nije. U epizodu ćemo otvarat pekove i pokazat ću vam one igrače dobre moje. Nikak gledamo dobrih igrača, ne mogu dobiti nikak Mesija. Luisa. CDM. Gejs, kosti. Znači ja vam toliko imam igrača da ne možete prebrojati koliko ih imam. Arteta. Pokazat ću vam one samo dobre. Lichtsteiner. Jer ako budem pokazivao sve one druge, onda neće stići. Koman i Vermeer, to neki Nizozemac. To ćemo još dva peka, pa ćemo ići pokazat igrače. Ja nema život otvarat te pekove, ne mogu nikak dobiti Mesija. Samero. I zadnji pek. Ljudi, koliko su mi dobili brončani. Ok, evo pokazati igrač. Ovo je Pele, Ronaldo Inform. Ovi tu su vam legendarni Baresi, Basten, Figo, Suarez, Šer, Nedved, Hero, Neymar, Ibra, Hazard, Aguero, Lewandowski, Zanetti, Pires, Litmanen, Ševenka, Šuker, Silva, Neymar, Berhe, Gea, Lam, Aguero, Ramos, Ribéry, Bale, Ozil, Modric, Kroos, Lewandowski, Rodriguez, Flower, Neville, Campbell, Schreiber, Ljungberg, Donovan, Den Boer, Benzema, Vidal, Royce, Miller, Thierry, Di Maria, Moutinho, Hamšik, Casillas, Pirlo, Van Persie, Pepe, Sneijder, Loris, Miranda, Marcio, Benatia, Pastore, Otamendi, Teixeira, Trapp, Mustafi, Griekua, ne znam kako se to je, pročitat ću još dva reda, Baka, De Rossi, Mathieu, Mascherano i Turan i Moutinho. To je to što se tiče onako moje dost dobri, imam ja još dost dobri. No sad mi se ne da sve pokazati. Ljudi, to bi bilo to što se tiče epizode, vidimo se u sljedećoj.